Slam Show bangin announce noi ki nong job ki nong sementara ya kedo ka video ka jongi ki bangi la pelat men hakine dai bon na pedeng jompi wa kila sementara kila komen mo kila persyakat bala tamba ki kamio ya ka exact keteng jong kedo ka Halo perlu perjalanan yang sahabat yang fi berkhasikan ke YouTube channel kacangi ani la Slam dai kan sengi la ja la kumashi post ni man an la mes ma mai fi sia perlu baju kerjaan ni mana kapor de kan ke video kalau ke video ka ba kerpang ru bat ka ba kam kan i compare ni ma te al benta de kan ni ka video ngin le jong kan ni ka announcement ka bang ila pelak ki video ki bang la dap jong ka to ka competition ki bang i pelong bang ni de bon apa yang jong ki bla komen mau bala sementara de ka to kan ni ki don ki nong job de ngin pat pen pana menta de ngin sepen pana kam haden de subha si pe pen ko de kan ni ka video ka jong ni ma subha ban saya pe ngin le cha e ba ngin wan la video thmai pi ka bang ngin le cha e ma dia somehow yang page pen kuat pas somehow yang dan ka we ka dukan ka bat mai kadai dia la daya tu na hi im slam ban ya tu pi ho ai ngile ha kata dukan thmai bat to ngin page lang ka dukan ayu bat ngin sa announce lu ikitu ki katang jo kinong job so bahasa pe pen ko dukan ni ka video ka jongi bat lada phi me pe pen ko te phi mes ki katang na de te wasu e ma kam di shu ka false ka jongi kam ni ka jing bakala jongi te so bah pe pen ko dukan ni ka video jongi nice skip hiru yo phi mes ki katang mo yo phi job ma phi ban ma phi na preng jong phi ni yo di ki bai thu i thau jong phi ki bai be than jong phi pa lo pa jo ki bai ye te so bha be pe but ya share dai ni ki mo te ya no ya dia parlo kapreng kami kumni ngila ya le jual dia kata dukan ha pitip ke dukan ayo Aktif dukan ayo kadang dia dukan kami lami Islam ni tanpa ka batang ulang kamlong unik deh tinggi ya pet ke dukan ayo ma parlo sibet petse parlok kata bajiru dang blong ite ikang paru jaka phai jing thias blok hadai la kata bajiru ti gitu ki parlok ki bawan na kaneng mo ki wan kalenti naneng ti deban poisha saulat kani kalenti ka bande chapa supake ngatai dan na prenjong phi ki bai thu ma but pihak bandar bisa kemat mana ikun sekeman iskat yang dia bisa highway dia pernah kami mau ke restoran mai ke bagian kota kalian di sebuah dan ada dan super hello Pek parlok dan beliau minta kasih dan bok deh thank you dia perlu mentangi lapoi ni kedukan mo ke restoran deh dia hilang ini sodong tinggi pai ini seperti apa dia kata kan kedukan tapi hilang apa ya batai pi perlu deh hati patient kadang ni po saulat mah dingin seperti ini kadang hamba hai yang nami pai kalau opposite tadi sedangkan ni ha dingin peni kador jong kebab ni kalau ka lom kumno pasya pai hima pi ban ingin seperti ru katies jong kebab mah kalau ka lom kumno kebab ni peni pi kador ban madam ka badan ni po minu kajam dor ne karam dor mah peni de perlong tangin peni pi kador mah jong kani ke restoran badan ni po solat pe pila beni pe tu sedang kirul starting pen jam dor bahama just a screenshot the next pangan
sensar arkan ratin lah. Dia pe kidor pe perlo. Kini ki Chinese, but kini combo pe best. Pe combo pe. Lajat penjok tang sebabnya pandai dengar. The next day ki beverage. Kalau ke macam door paham ah? Den dai. Dia minta tadi dia sedang nak buat order mah. Saya kerja di PKA nak bagi order. Buat kebang ni. Dia ada pangkat dia dalam tadi. Kalau kum ni kan perlok sepuak mah, jangan ni restoran. Kita nak deh, long simple bah. Itu kitchen itu. Tidak busy. Nanti kau order. Lah confuse Bob. Di Pak Amar ila let order mah, tika cakap order padlock ke David. Haka tika keben hang tema. Kibala dan kinong tray. Pe hang ni si jingbuan ti buen brio ha. Yo ingi TV screen hang te ro kipen iya ki jat inte. Pe ki combo sudah hang. Tiêm tay là lịch pan sơ mỹ nu tiếp yong pan su roll ne wen tiếp ra tin se pek ka bai vi order mai la kwa su tau roll bang pieces so pan tu kan Dia perlu tak kelapai ke bang pejok imah te dapat cuat dam pizza buat kebab te sadam pilot te ingin sepenuh pun dah kelapai sampai mah ini tai hargai te ingin sepenuh sedang sedang kebab macam ni kebab te tak oi kebab lagu dah ni Bapa pengen sampai ini. jodoh lalang ya Phim là tengah lah. Nak kacau ya lo bangga. Lah tengah lah. Nana nak ye kebab. Ngarang kebab memang bila bam jah social media. Indonesia masuk ai gedut pada Jashi. Dia ada dah kerja. Aku sama. Bedam. Kami kenang beras tu bang ni wan bam ni ah. Bam betias nyet bet. Nak kenang bedam ke bawah. Dia yang ketek jom tu kinong job ngila dia les daun adu tu kisngi he tengi kam yo buat bangin le video nomor bangin pun kam palat mah mi iru la ka jom kam ngaru la ka jom kam te kam yo bangin le video bangin announce kitu kinong job tingin sa announce akan ke video ba menta masuk bahasa paper ko dekan ke video ka jom ni ba yes apa ki ketek ki jom pi yo de nak pedeng jom pi mah ki bangin ba pi job tai bapa dah ya ni kita chicken kebab perlu punya cheese pizza mah Cheese chicken. penyih lah sangat Nasib bangga. jal bam nak bam show pizza ni bam show kebab ni Dua isu. Abang. dua isu ah Mana? Kat bawah. okey dah ni dua isu mas
siawan kulit kodok kebang bahas kebang kedor kebajak siawan Udang kulit udang di dalam. itu bang Ibami bibi kena bukan jong itu Las kemarau. turun bang tuh biar bahas Okay, ungu di combo. Chili pork gravy, salad, French fry, and veg fries. Thank you. Jadi ni balog di combo mah. Ibang dibi. dia pernah tanya bang soalnya apa apa red bah Sausage. bang Sausage kan. yang bampat dari Nama unyu lah. Sausage masuk artificial. dekat ini Bas tu kan. Ini standar. Ini standar. ngadu menu lah lawat kebab ini posulong kebab yo Macam ni. First time bang kasih tahu dia. bampat Kado ada barang bet. Sat pada. ini biar dia jom ni Bikin abang siun sibun kado atau abang sangat beli. ini basi mau pro next day layo bang buat siap kena job buat siap Cuba jom. Yang bawa ke Q&A siya. garu tambah kiba gas ya bun Bun kiba besimta. bun besimta bun besyom garu ya bila magan tambah kikam mention pat kikam batai bahak bahari karis Specific spot. kateng jom karisat kateng kumnuak bat kadeng ha garu ayu ha bila magan he bun besyu batai tang bila magan he basui itu bagi kikam jom mah saya semata biang kiwe teng ai congratulations itu kita job kita apal balak batai exactly yang kesebuat banyak kerja kama itu dia di nong job syak kemudian kita tip start mah ni family Jadi member kita jadi man. start mah Besar pike. nak kan nong job Nyawan asmo. Tambah yang kata lumpik. Yang siya. In ano? Yang dia tu. tengilah dia ban ketang ke ko dia dingin sa announce nong kita tek hani ni Di last item fried rice. Fried rice. Kerja ada Kan ni- Ni order biryani mana? If you put. Ni order biryani tambah. tambah biryani dan syu Salad. ayun mah ayun bul baru dan malah kan ini sama kaki situ jatuh pro katakan dia rumah deh si dia nak tu datang baju syuting pro kan aku thank you mau Robin jing mah aja tu sini bahan ni aku ni dia nak ni kan sure ani lah sudah nak malahnya mah you ni ya oh ada Kuah senyap kari. baik ni macam ni pam kombo yang tak Anu hama babas mo ko.
Sama ya dah. Ini zaman privat di bang. Zaman mau privat di bang kan. Masih dua. Em có bom bala ai dan po bala em có bom được kan. Ulang pedam. Đây, Beli. basah dulu, bang dulu. Kabar cerdas. Nah, Bang betul bang. nak tam kencang ada punya hoi-hoi deh. Oh, blok sudah em. Blok sudah. Tampan di kilan 4 blok depan. Tipis hukum nu bawan siya. Ini kita anjing maksud. Ada Silong feedback. silong sekolah ngam di kuah pengaruan. Nomor Itu kau nak piwan blok palan. Dang white tering kan tu je. Dang white tering ngam yakin apa minggu. 6 bulan juga. Hindi naman bawan siya jangan ha. Hindi bawan siya jangan ha. Bagaimana mata jumpi wan kali 4 station ni. Unga di wan mi banyak mah. Okay, sunod ka daw ito. Ay natin ko. Manukit pala kibahayang bahasa ang dami kibakwalidad rin. Igiin sa alam kagpangutin. Hindi kay banyak lampri. Ya lampri tilah dikit ni harus keteh. Pinali na nagkatur mah. Lidah ketur kay pen hiru say ngiru misay lalong sino lala kajong bay. Ka hotel semua ke hotel nilak penduk bay mangi isa siu bay day. Lalong no bangi travel lang. Subscribe. Kajong siu Hindi ba subscribe? jing siu pan ayan no lala kajong dia. Hindi siya ba subscribe ka channel? Hindi subscribe ya ka traveling. Hindi ka jongi ha? Ka jong P ke. Ada nang padang jupi bakwa pan lain siap ko kan. Nama Daya buat buat kembang sanut seneng dia lalong. alam mo. Nama doon kiba kelima kumduan ni Chinese dan yalam lang mentaga di kampung naman min yalam lang jik himapiki jaka tambasan mo siya ng kilala mo. Kakabuk siya pala kabantang isang lang. Kekebuk siar padang semla. Jam semla. Temen. Ngangkat badang sansyong sama. Dia Jam semla. teriak. Kami yang alut. Kuat siya. Kuat siya. Paper belum. Keluar ni. Suka. Prinsip ini yo haba bilasi pisam. Tidak apa. Anggo ikan. Baik. Empat. Keluar lalut. Sen masih bisa ke ngam tu prinsip ini. Ini babam lut. Di perlu ketemu angin ayat depan bang, lalut ke bang. Sastang isya. Nih. Cheers. Cheers. Di minum perselam syuk bangin. Announce noi kinong job iki penong sementara ya kedua ka video hojong iki bangi la pelat. Menakini deh. Bun nak pedang jumpi wakila. Sementara kila komen mah kila persyakat bala tambah kamio ya ka exact kerteng jong katu ke resort bat ka location bat ka dehe itu te wasui lada pemia job te subhas ya sementara biang ki we ki video ki ban sawan te mentangan announce no ki kerteng mah te long bajijai semua kemudian te Gika kini nong job lu kiba dah start sisa dia. Kita start TV nak padeng nong job mau bani kong tu long
iba shisha nong sien Congratulations. te kongrasi iba shisha nong sien te lada hipe kan ke video jungi subhasa komen sa subhasa teks jangi po Instagram te ka Instagram page jungi ngilabu po description te subhasa check sa komen ini kenapa ini aban ingin kontak bat phi te baar mon pe baar ihap long pe baham ila dem jet tempa ya pe bahagi kertang yo ni mes dai spelling ai baar ide ma phi sabat ramzi te kong ma phi ru ada phi pe kan ke video jungi subhasa teks singi po Instagram Congratulations. wajib penslam kan wajib penslam syu teks winna basa follow room dia bantu teks ha follow kan minta ingin announce ni balai mo nong job ya announce kita balai Ibalai ide ai come here kasur sih bakin snow keren lah depan ka Inong turu job nancaran long professional nak ya. Inong job ibalai ilong LT hun. Kurban. Congratulations. dia subha healthy hun teks ini po Instagram mah kenapa ini bangin kontak bapi dia But om penslam show inong job iba sao ide iban kodol walang. te congrats tu kinong job mo te basam Ibasa ide Fedi Lindo. Congratulations. te basam sa arwan Dia ini announce lang nak kay tao Iba Henry inang jauh Iba Henry ide Sophia Shadow. Congratulations. come here see give me a snow come here ada baru Dia te come here so inong job lucky winner barok ide lucky winner lusai iba kadu pade final winners ide DI ini asal DI Yosuk Lang Sumel dia gini gide kinong Kinong job job mah nyau nyau. nyau bat ka bakla kalong baboro ide kikitai dia mana banyak lam dia ko ba batay na katukas lalong James Bond mana rapor banyak lam dia mana banyak lam dia pala dia sobha kita kinong job sa teks ni po Instagram kenapa ngin yo ba ngin ta kontak ba phi ba ngin yo ban pen bai kapor lanu ngin let ta ka ching ya let dia jengi dai with me and with you in your Yeah. life dia ini friendly dia sia tu teks ini ba sia follow ro ni po Instagram namba yo ki update mah ni dia kumbangi lah nanti Pula akan nak dominan kata di Syria matran Oo. sini dia kumbangi pula katu kasi kabang announce by kinong job ni alam bam dinner dia ka jaka ngin sa batay hapreng jongi mo di snobha man pedep no kloy ni ha Instagram but ay ki number jongi ha Instagram di lamar bala dangi tho hapo comment section di Kelak serong long pa. viral palat ki numbers ki nampak bang ngip ka mo bang Katulong tadi nombor privacy privacy no? Di semua bantek sini Instagram, Facebook, ka page, bat ka channel ka jong ni, jong ka ma official. Kunjuk dia po Instagram, bat na Facebook, pila ban search ang to, bat pila ban text, minsa response ka message ang pi, bat open slam show minsa let there, ngatay na prank kinyongut, baro nyongut kinwan, bat kinline. kermannya kata he dia saya teks ni po Instagram po Facebook dia ngim dah kam aktif kan ra Kamu reply kan? bon bangi aktif bah po Instagram ni kata dia saya message sini kenapa ngim yo bangi yang pendiam ka yo penbaik ki dia ki por mo barakat Dia kata ni pikir ki dia tak por lalang Joshua saya Facebook. dia tak kata he deh dan isu Ni ay kulay iway ini simenta kumba-kumbangi batay mesan pautan tibay simenta job adi kidi kinyongod diha ka way kapwa ladang ni simenta ladang ni penmi ki Q&A kun ini so bahaban batay bah in details kay nama pinamis din kan di ngai kwa banjit lu dia baru aki jinsya deh tambah kita
kan kipot kiba kituru pin yo me mention tawat ko slide kin buon kam tam ha Instagram le ngin sa pin mi no ki Q&A kiba pe pin yo ru Misalnya pengen aktif no po Instagram. Instagram lu hoy ha wa menta tingi active tang ha YouTube deh Ini fokus datang po YouTube sa. Te tang tu ka video jangi in kan no ne. Ban ngin skin do be ki por hoy next video ban suan bat sabah tu pada pit mai ka video jangi sabah bat share. Subscribe, bat share, like, comment, bat share rumah. Pilayun tu Your family member. congrats Yeah, terima kasih. Thank you. Oh, boleh sila subscribe ya. mo Te perlok kan ni kadukan mo kai kateng kum ni. Pi te kadai mo da piwan na thi na madarting na laikor ai. Kadai mar percaya kadai. Ka amoran the max batho the po chatar da piwan na thi na po nong thamai ai na thi na po lam khra kadai. Han hi pilai hi da piwan. Pai ka ya katika guest house kadai kadai be apa deng mo baik dia be apa deng ni